Thutha wa nyumba Makiria ma magana mere gucinwo ni ekinai ya mahiu sub-kaunti ya Pokot ya muhuro, muhaka-ini wa Elgeyo Marakwet na Pokot ya ithuiro, riu aikari Makiria ma igana rimwe matigitwo matari na wuikaro. Kurumirira tharikira iria ikoretwo mwena ucio mahinda kwa mahinda kuri indo ciao ithukangitio na mahiu mao kuiywo, riu aikari aya mena guoya wa gucoka kwao magitigira gutharikirwo ni ekinai, na uguo kuria thirikari mahe ugitiri wa kuigana kuona marehitha mititu-ini na ngurunga-ini. Watoto wameathirika, kifua kikuu, labda tumeathirika sana. Pia ng'ombe wamekufa kwa sababu labda hawana, hatupati malisho, magonjwa pia yanatokea pale. So tumeathirika pakubwa sana. Ona kuhana uguo munini wa County Commissioner wa Pokot ya muhuro Hezron Nyaberi ni orite aikari acio gucokereria micini yao na guthie na mbere na gutafania mihango yao muthenya, akiuga ugitiri ni ugacirithitio na njira nene. Sisi tunaumia na njaa. Tunataka sasa serikali wakuje watusaidie, watuletee hata mahindi. Chifo wa itora riu Benjamin Kelan ni oretie thirikari gwika mituki kuruturura ekinai acio aria makoragwo mehithite mutitu-ini wa Kamulogon na Embubut niguo gutigirira thayu ni wacokereria. Viongozi kabisa wakaribie, waongeleshe vijana, wase chiefs, assistant chiefs, hiyo maneno inapoa. Aikari acio ni mathingatitwo kuhura riboti yothe ya wikinai mwena ucio, na uria wothe kunyitikana na ciiko icio atacukirio makinya ma kiwatho. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.